Shubor nakaslem jong unongsan hima. Organizing Secretary ke BPP nak Mausan Ram Constituency uba Ru 7 Shangpliang mentakasngi kasau tarik risau arja arpusau udah lek ban senran lang ki dekot jong ke KSU nak than Mausan Ram ki bala penlong ye gejingya ki Hamadan Malki nak benta bandawa nak sorkar ban I civil subdivision no ya ka Mausan Ram block uba Ru 7 ulaong baka Mausan Ram block kedai ke block ke bala rimtam ha jela kumta ka don ya ka hok ban yo no ya ka civil subdivision Ula ongru baka daw baka Mausan Ram kam shim layo ya ka civil subdivision kadai namar ka jingbom shim khia ki dong mi khmat ka than hakini ki snam baladam nakalian bungi adin bagi nakalian juga KSU kala sentip syangi bakungan kan jingnya syong hani mo ka sidin demonstration unta ban dawa ya ka sokar nak sokar ban ano ya kini ka civil subdivision ya ka Mausan Ram block di hadin mangi jingtip nirung isno day bagi di banwan kini ka jelang bahkan dia jensyong hani kenapa ai kecing kesian nomor bang sultu ba kamu Mausan blok ladai hoi ke blok bar remtam ke jela nomor kata ke doni ke hok kum ke blok bahkan yo no ke civil subdivision na jong dia kini kemdei patmai bagi nang sudah mentah rei kedi ke rim kedi ke isu bani putu ke KSU pelashim ya kini ke sinjam bani ram ahmad halo kini mentah di ngi mentah si hani ke bon ki na lang di KSU pat punjuru di pajak beliwan ban ai jingsian ini skam bak sukar kariban singap ya kini ka jingdawa jung pajak wala dalam khmat KSU ni menu rumah kini jingdawa kini ka balong genuine nani ka ba shungnia bat ki pajak jung ka tiga than Mausan Ram hi berkawai kita ni ka hok banyo ya kini ka civil subdivision oh ni kata ki blok ki ba nang hadian rumah kila yo ka civil subdivision kidon pada ki civil subdivision ki pom ki bidang kam hadir ru kilayo senar distrik ru te kani ngila panong ka wei ni ki daw kadai ka jingpom simkhia jung ki nomi khmat na ki than jong hi aksnem plale bakim semla ban persu lani ban wat moh ka kelemti kumno ban ai sokar ki jingdawa ki babiang ban ai ki mat babiang bang ni la don kam ya kani ka civil subdivision na ta ka jinul kam jung pajak hi Kami pada ngilap orang bak ketika political will. Ke political will kini kisnem kamsim ladon kata keting seluruh kebayar. Ni be ijingai nem tahu pajak. Nomor ketika tanjungi kala kam jingai nak selo. Di kibun ki kam kiba wat ki kam bayar nyapan man merek sini. Di ladang yo nak civil subdivision kan long kecimatoy sibune ya pajak ke. Halor kata kamu ngidon kami ke political will, ngidon kami ke jetre lang pajak. Ngidon kami ki break bedang sokar betul ibijingai ya pajak. Urang nang ni sikmat. Natrai pajak di ban yang nyeteli ka wei. Nambah kini jingdawa jungi ro kinong tiba seso. Ngai bangi cuban syukur takum niru ngam sngau dei pas. Pichong ni bersih ni pin. Ni yawan ni ban ai museum ni nyong hani ka to ka depor. Nambah kalong ji ai museum ki pat ka KSU beri pajak hi. Ban ni aware du kiwei kong pat simlawan sini kinyawan sini ke Jakarta. Kibadon ki snu khia nang betaka than jongi ka blok Mausan Ram hi berkwe. Boleh sebut kibat kumi ni ha BPP. Nang pat organization secretary ka Mausan Ram constituency.